Kasee na ugi social wa Adom TV no na de do so yes kodo abandoned project part 2 no ene de bro do so part 2 ahwe bedu part 11 ma no nwonwase edu ho a na su kodo butaye ni nyina ne se news no ye na ya sa si akire ni Adom su konsam ni nyina ne ye de aba aban ye nyapade ahodo bebre nya de atisu nko a wona aba konom ni ade so be we ni ye gya no ho nti akogwa ekomu de dikan de first one bre wasa komo hu se still yasa project ni bia keka nwura mu a enye nti part 2 ni na mia kasa minua be ma jamra akogwa atwu ewa ha me mu akwaba efia me joso part 2 no de hin botofa part 1 mu horo ne no de hin ye hweye no efia part 1 no se de wudi kan ye share projects aban to so etu na jeje mu aban ne share project na se ontimi nwie ni ato abetia na okọ de oba beto aso be be di na de no ba no agya no ho ono so ahyafo frase tire bi so kra de ono ate so na ahyase o ma na ni nkwa ho nwie na ne mraso tire bi so kra wo wie but djuma ese wo didi ma so ba mfa so no won fandi enti eno na ye do masuko ekohwehwe sa project ni nyina twetwe bi adi pieye itwa ho mfoni de kire o manfo mu hu ni say ampa eto na wotua no say na aban to so a wo maba no edisika no ye ofa to so mienu no ya adwene say say your company mfo bi a wo man mu o ka bi yiyi mu a ya de dwumadie bi ahye da ahye won sa say won hwe ma sa projects yi aban no ba betumi awie ne bra no enti ya ne mpanimfo akasa afi ya ne mpanimfo o so ka bi yiyi wo man mu opinion leaders won ma o ma no duru dwam nso akasa de afa sa anwema yi ho a ni nyina ya twe agu video so ya de bebre ye ahwefo wonum so a wo gina mampani akonwa no say mu hunu say wo mo ba won de yen sika no na e ba bebu man no enti wo mo so wo mo commitment to saadi anything obeka ya president Mahama launch the campaign no or yes pledge no say oba sa project ni nyina obewie wo mo so a e pese e ba no ye no won so atwetwe nkomadwen adwenkyere e wo sa ne ma no ho a eno so yebetwa ho mfuni dia mahwefo na me Adom a me menda ebe na sade ye kan no ye call National Development Planning Commission NDPC ene Dr. Kojo Abrampa ya omo ena sese wo hwe se sa aban project nyina ye tumi awie ne bra no ye ne panimpa ya wo Dr. Kojo Abrampa etwetwe nkomo me pese ye bebo ensam wo kan ni bi ache ahwefo na ye hunu sade ye okay ene yenko hwemra National Development Commission. It is painful that we have observed over the years that successive governments have deliberately abandoned projects for development that were meant for the larger masses of the people, especially the poor. The current Sagalemi project, for example, is a good example. Article 86(1) of the Constitution provides for the establishment of the NDPC. What was the wisdom or the intent of the framers of the Constitution when they brought this institution? What was their intent? What did they visualize as of leadership? Because leadership is about visualizing a better future. Yeah. So what did the framers of the Constitution visualize? How did they conceptualize the idea of the NDPC, National Development Planning Commission, which is subject to the authority of the President as indicated in 87(1), where it says, the Commission shall advise the President on development planning, policy, and strategy. Here, the Commission's function is obviously limited to advice, and advice which is subject to approval or rejection. The President is not obliged. He is not obliged to take the advice. That's why it's advisory. Auntie, akwa we dey nye ayini ahwefo de bechen we Sheikh Dr. Arimi Yao ya ono ene kasa de national chief imam no ono ne ekuti ono so yobi a na no duru dwom pa wo man opinion leaders no a eno won twetwe nkomo no say yebetimi anya Dr. Mensa Abrampa video na ono so emma emfaso e wo so say aban ba ohwe etimi wie sa project no so metimi anya amaye ya yenkohwe Dr. Mensa dienemra the two constitution the same the principle of state prophecy say send ye be aban bia no ye you na wo ba
Yes, as far as possible. Say the obey to me bia no dear abaya odi wachi na gya ho na ese oto aso. Eno ni ade aye de hye. Eno ye enhye. The active principle of state just say way inti ene ye yi usebra. Ene ye de ahye mu ba ko say dear ubetu na gya ho bia no se ni obetumi bia no ese oto aso. No omo anye na jeje mu kwanso. Ye san de ba wo hwe National Development Planning Commission the EDC ho na articles 86 and 87 so esan timu bio. Nti no am say ensem ni nyina na de da memenda no. Nyame adoma memenda say the Dr. Mensa Abraham Parker no say aban no yenhyema no say oba wo hwe say sa project ni nyina wutimi wie ewo amamra ni mu a ye de ya hye mo kena say oba ese wutimi wie de wabeto so no nyame adoma memenda ye ne mpanifo aka ye no watwetwe nkomo ni nyina ye no won so e de beba na afi projects ahodo bi e ka mu a ye ntumi amfa ma ofa edi kan ne mu no ye betwa bi nso de akere ono efa etoso mienu na afi wo mahunu se de eniyoma si okay nti ye sukodo nyame adoma memenda project part 2 memenda time be ya nyame adoma 11:30 duba akombo pe mu pepepe anopa ewie mu ho no okay ya da se nyame ka mu ni team no ma ya adwuma ni nyina nti ye sukodo twum unye twumberema akuwa ode weto so memenda 11:30 am pepepe na da hanu watie ni ye no wate ase